embracing life every single day with poetry and art la ekhaya kaNtandla Nenkondlo. Libito lami ngingifortunate ngwakamabuza ngithemba ukuthi la ukhona khona wena alright kwakho nje uhleti bosomangela ukuthi hayi bo uNtandla Nenkondlo sifika nini sesifikile ke lesikhathi sikulethela bosonkondlo bala ekhaya eSwatini kanye nalavenda imisebenzi yeTandla ngoba kumele ufunze man sikuplaka ubone ukuthi nangifuna ini somewhere ngiyoyithola kanjani le yendiwe ngelithando nangeTandla deMaswati phindze uthi nangabe wena unemicimbi nangihlanga ukugcugcutela futhi ngiphindze bese sengiyakubasela ukuthi wena awusababi ihlabo sonkondlo ukuthi bethe emcimbini wakho hayi nginento off ngawo. Anyways namhlanje sinaye Bright the Poet utobuva ukuthi uyishaya kanjani inkondlo uthi ke nakacetha Bright bese sesithi sibuya naye lo wena umsebenzi eTandla into khona ukuthi ufunze nangabe khala ukudzingako into khona ukuthi umthinze. Impilo ayinamngane, ayinasisi, ayinabhuti futhi ke ide ngisho luvelo. Kuyavela kulaba ivila phela okanje yona ayikhethi ibala lemuntu. Kuyangaka ukuthi utshele ukuthini ngayo. Vani ngami. Ngikhule ngendlela konke lebe ngifuna ngithola konke lengikufunayo ngesikhathi sami. Sekungami nyalo. Ungaphika ukuthi ngikaba nelutho kepha namhla anginalutho. Ngakhohlwa ukuthi awujaka umdaka liduli lingakani. Ngabe angikho lapha ngikhona khona kube ngathatha sinkwale benginika sona ngilabadzala. Sengimdala phela nyalo. Kufanele ngabe senginawo ngisho umndeni. Kepha ke ngenxa yempilo ingisuse etuli yangibeka phasi. Ngisho ukuthi ke ungavumeli kuye ngabangani bakutshela ukuthi kungcono kuphila ngephandle kwemthetho wasekhaya. Vele kumnanzi ngoba wena konke lokufunayo ngesikhathi lokusifunayo. Kepha ekugcineni bese kuphetha ngomvuzo lomubi. Utawubese uthi bakuloyile kanti nguwe not loyal to your parent trying to impress your friend while you put yourself in danger. Lalela la. Na ufuna kuvuna nempilo kufuna ufunza kuyincenga ngoba impilo iyancenga. Awuvele nje uphumelele ungakasebenzi lutho. Lo bhalile inkondlo nguye Junior the Poet in the name of God is life. So mungeke hlele iTandla Nenkondlo, please introduce yourself ubabukele ekhaya. Oh, my name is Junior Tabete, staying from Manzini, Fairview. Oh, uhlala Fairview. Yeah. Okay, ngivile ukuthi ungisonkondlo ligama lakho la bosonkondlo lisini. Oh, Junior the Poet ma. Junior the Poet. Yes. Okay, cani ngena tinkondlo Junior. Kwenda tinkondlo ngaqala 2023 eHillside High School esikoleni. Okay, lega social media wena njani uposta TikTok kuphela? Ngiposta TikTok na Facebook. Okay. Kuphela. Okay. Yes. Utati butalo munye athi mina ngiyabati bosonkondlo uthi gqokanye ngeminyaka phindze sidazi simbone next year sekaposta lomunye. Uposta kangakanani Junior ngoba phela kumele bantfu bakwadi batokhona ukuthi noma bakuthinze endweni labayibonile labayati kuphindze. Okay, ngikhane ngiqale ukuposta nyalo kakhulu because ngingalahlekelwa icingo so ngile ngikhona ngigcina ngilithengile sengiyakhona ukuposta njalo ngenyanga. Okay. Yes. Okay, tinkondlo takho ke Junior tingani nje sifise kwathi sinembukeli. Tinkondlo tami mina lengitendako tingempilo phindze futhi tingekholwa because la lempilo nalokukholwa cishe kambiselane ukuthi into lethambiselana kanye tona. Okay. Khona kwenda kufanane uyabona. Okay. Yes. Alright, lo mye kutati buta athi Junior uhluke ngani kulabanye bosonkondlo. Nangimbida nje yini lena lathi yena utanayo lehlukile. Mine lengihluke ngako angifuni kufana nalomunye umuntu kodwa ngifisela ukuthi ngibe ngiphushe ngale yami indlela le ngicabanga ngayo because nami ngiyadithemba ngende ngalokwami. Okay. Yes, okay kukhona bosonkondlo lengifunzela kubo nabo kodwa angifuni kwenda njengabo ngifuna nami utakhela lami ligama ngekwami. Okay. Yes, ngingabe ngilomunye umuntu atinakalele mina acabange lomunye kanti nakabona mina kufune eve mina nje qobo lwami. Ngaphandle kwaNkulunkulu awusilutho. Ulide eteni akwehluki nesikotela esilahlekile ngoba nawe soke ulahlekile. Ngemthandazo sibuye sibaluleke phambi kwaNkulunkulu ngoba ngiyona indlela lesichumana ngayo naNkulunkulu. Ngilalele ngalamagama uma ngithi umthandazo ngisona sikhalelesela ngawo timbita kamoya ngoba nemphefumulo ongimoya. So konke kucala kamoya bese ngikhani kufika enyameni ngoba nelivi lithi asilwe netimbita enyama kepha sula netimbita kamoya. Thandazani ningayekeli ngoba umthandazo usisombululo salokuningi. Ngiyona indlela yokukhomba ukuthi lisika lethu lukuye somandla ngoba yena unemandla eqinisa tonke itimo lesibhakana nathi. Sithandaza indutshana sithole kuphila. Sithi Jesu ulinani liphakeme ngoba ngaye sithola kuphila. Emandla yamthandaza akanamkhawulo. Lobhalile inkondlo nguye Junior the Poet in the name of God is life. Na ungazivete nje Junior inye inkondlo yakho ledvute nenhlitiyo yakho usichaze nje uthi boyibhala bosuselaphi ingani. Okay, inkondlo lenginayo benginayo khona nje lengayakha eminyakeni lophelile sonke singamakhola sihloko sayo. Bengakha ngendlela
emakhola laphilisana ngayo ukuthi lamasontweni sekwagcwala abantu la lesikhonda nabo kodwa ngibo bona labajike bese sebasindila phasi kakhulu laba lamasontweni babhacala emasontweni ekubeni ukuthi lo muntu lo khonda naye la sontweni ngeke umcabange kodwa ukhanje ukuthi nguyena kakhulu la letindlu. Yes. Okay, so uhlele ukuthi udowendani nje esikhathini lesitako la ka poetry noma Junior uthi hayi ngiyadlibatisa kwamanje nje angeke ngisachubeka. Oh, okay. Feature plans poetry ngifise kwenda ngifisile lokuba ngumuntu lo watiwako kakhulu ngoba kahle lokuthi ngikhethe ipoetry indlela lengiminister ngayo ngoba nami siphola ngiphaswe naNkulunkulu angithi siminister ngendlela ehlukahlukene kunebantu umfundisi uminister ngekushumayela umhlabelelo uminister ngekuhlabela ingoma tekhola uyabona konke kuhlukahlukene so nami indlela lengiminister ngayo kule ndlela yami yokukhola ngifisa kuhambisa lama message ngale tinkondlo manje. Okay. Yes. So nabafika labanye bosonkondlo Junior kuwe uyabasida yini noma usendewe ukuthi hey angidithembi nami kahle ngicela uye kulomunye wenda kanjani umuntu naka approach nje athi Junior ngiside nebakithi nami ngiyamfuna lo bangisonkondla. Siyakhulumisana nabo ngilokuthi ngisengase ngadibana nabantu abangako kodwa labo labancane ngiyakhona kubasida lapho ngikhona kubasida khona. Okay. Yes. Alright, ngivela uthi inkondlo wathi kuqala usesesikoleni Hillside, right? Yes. Uya esikoleni Junior uyobahayela nje kanye ngivela ukuthi ubusy Junior but uya na utfole leso sikhathi ngoba kuyendeka manje ube naso leso sikhathi loyo 5 minutes ekseni nje umani uyobathi uyaya yini noma Junior uthi ngaphuma ngini mina ngaphuma esikoleni nisala ndibonele wena njani? Angile esikolweni ngisengase ngale etikolweni. Okay. Kukhona lebe ngisakuhlela le ngitakwenda vele ukuthi ngigcine ngiyile because angeke ngibe ngedwana. Ngidahamba nalabanye bosonkondlo lengitayelene nabo siye kanye. Okay. Kwangathi ngaba nemilanga ngipheketela ngingayi ngedwana. Okay. Sonke singemakhola siyakholwa ngaye. Sonke singemakhola siyakholwa ngaye kodwa inhlito yethu itimnyama. Inhlito yethu ativuleki sigcina ukumukela abafundisi nabashumayeli esontweni sine sonke isikhathi sahlala engenela kumukela. Sonke singemakhola siyakholwa ngaye kodwa labanye la ngekhathi esontweni ababukani labanye bayenyanyana kodwa sibitana emakhola sigcoke ingubo letimhlophe sifihle ngato sikhola kanjani nangabe singahambiselani nencwadi lebhaliwe emthethweni lengcwele ngoba sebehlukile ngibo lapha bahamba bakhuluma ngalabanye bazalwane bafaka imithi embike kulamanye emakhaya kodwa sonke sithi singemakhola siyakholwa ngaye. Angihluleli kodwa ngizama ukuxwayisa lokuhambiselana nencwadi lengcwele ngoba bonke abasakhona ukuhlukanisa likholwa nemuntu longasiko likholwa sigcoke ingubo letimhlophe. Sonke singemakhola siyakholwa ngaye. Yini nje lo ofisa ukuthi bamfula basibukele njenganyalo ngakulekelela ngayo usachubeka nelihambo lakho ka poetry? Ngifise bangilekelele ngako nyalo ukuthi ngifise lokuthola abantu labangangibambisa ukuthi ngikhona ukuchubekela ngifike embili because bengisengikabi umuntu lo watiweyile kangako. Yes. Nangathola abantu labangangibambisa ize ngisachubeka labangangisida ukuthi ngikhona egcina ngifikelele embili noma nangabe kukhona ema-event la khona kube khona labo labangimema khona. Okay. Yes. Alright, ke sikusupporta ke Junior mfize sikubite emicimbini yethu ngoba ngiyahla ukuthi ngeke kwendeke manje hlala ubusy kwalesikhathi lotasithola uve nawe ukuthi hayibo ngiva ngiyafuthumbala ungathi ngabe ngisho inkondlo sitakuthola kanjani ke Junior? Mina ngitholakala la kaManzini inombolo tami tikhona na kuma page ami na search konke ngenza ka Facebook ka TikTok uyathola inombolo tami tonke kuphelele. Okay. Yes. Bese lo ukubukela nje kanyalo lote lo social media utakuthola kanjani? Oh, inombolo yami la ngithola kuyo ya Swazi Mobile ngi 79320104 79320104 bese kuthi MTN wona ngi 76309599 76309599. Ubukela ihlelo tandla ekhaya selubukela lona ihlelo lakho lona utsandzako uyathi ukuthi thina sihlala sikulethela emaswati le ndawo wena umsebenzi wetandla la wenda ngelithando awenda from scratch utokhona ukuthi ufunze nangabe phinze khona wena lokudzingako lokwentiwe ngato tandla
ukuthole kibo ungaphona ukuthi hayi mina ngithenga esitolo yathi uselemfalo yithenga esitolo ngile laba yenda ngetandla futhi kukahle ke nangabe uthatha imvo lendiwe ngilomunye umuntu loSiswati ngetandla takhe ngoba udamtshaya ukuthi hayi mina ngifuna kushayipe kanje ngifuna umbalalo nje uyabona mose uvela ukuthole ngalesikhathi losifunayo namhla ke sinaye ke kwanele kwanda lo wenda imvunulo utabona ngempukelo ukuthi uyenda kanjani yini phindzelena nalemgcugcutelako uphinze uve ukuthi ufiseleni ukusida njengawe nje nangabe usekhaya awuna plan uyasho ukuthi yathi ngifisile kufunza kwenta nanga ngifisile kwenta ligcebesha ukhona ke namhla kwanele kwanda tifele ngempukelo ukuthi uthini ngemvunulo yeSiswati. Libito lami ngikwanele kwanda ngwakamngomedulu ngihlala embelebeleni eLuve. Okay, wena umsebenzi wetandla na ungazivetela nje kabanti ngawo lo wendaba. Umsebenzi wetandla lengwendako mine ngingathi imvunulo yeSiswati. Okay. Kakhulu sisebenta kwakha emagcebesha sakhe imigaco yabo babe kanye nemvunulo yembali yonke siyayakha. Okay. Yebo. Alright, uqala nini ke kwenda lo msebenzi wakho wetandla kwenda nje lemvunulo? Kwenda lemvunulo. Ngingasho ukuthi ngaqala ngisemncane. Ngikufunza kumake ngikubona ngimake enda sasa sesikwenta nje umsebenzi wasekhaya vele. Ukuthi siyachubeka siyenda kuze kube nyalo. Okay. Yebo. Solo ke wawuqala ama customer uyawathola yini noma kuyaye ukuthi nje kuyaye kube ukuthi wendela umuntu lo losafikile uthi hayi ngakwendela kuhamba kanjani? Yonke ibhizinisi inema seasons akhona Nkosi. Kepha lapho sijabula kakhulu ukuthi ngalesikhathi mikhosi yemhlanga imikhosi yencwala kuvame kuba khona kakhulu lapha ema-customer la leswapholako. Esikhathini lesiningi ukhanza ukuthi sivame ukuthi simele ukuthi umuntu afake i-order bese ke sesiyamendela ngoba kunendlela abathanza ngayo imvunulo kakhulu ngoba seyihlukile vele. Yes, and ama-customer lamaningi sivame kukhangisa lapha ku social media sifake khona timfotefu khona stock for lapho cishe bamfula abaningi Nkosi. Okay, ngiyeva uthi silo kusho ukuthi khona lo bambisene nabo Yes Nkosi ngithi singozi ngoba ngumake nasiswami lomdzala. Nalo mncane otawungena soon nakaceda isikole Nkosi ngoba vele soyakwade. Okay. Na ungazivetela nje ukuthi wenda ini nani ade wade umbukelo ukuthi cha nakakusinzile ngilokulada kuthola. Gcebesha Nkosi lawa anyalo nalo nomhlobo mzala lawo hlalo lobuncane. Sende Nkosi imigaco yebamfula abavuna lahamba nemagilejana khona. Sibuye Nkosi sende indlamu embali. Sende nesichobo Nkosi siyasenda sibuye sende nemigaco wembali Nkosi lona lo into wangensomfo siyawenda nawo Nkosi emacakala tinthambo teticholo nako Nkosi siyakwenda. Le ngikuphethe nje esandleni yalo ngilo libhandele lesichobo. Sichobo siyade ukuthi indlamu levunulwa ngewemalangeni bamfa benkosi. Nayo siyasenda bonkosi sichobo. Do you decide for the customer nangisho nje ukuthi ngicela imvunulo yembali iphelele? Ngiletha ama-designs ami ukuthi ngifuna ibukeke kanje noma nithi nekhathi nesiyakuvetela lo lesinako. Ema-customer Nkosi ayehluka ku indlela labathanza ngayo imvunulo. So esikhathini lesiningi siyakukhombisa thina ukuthi sinanako sitawukhangisa Nkosi ukuthi nyalo emagcebesha sesenda nawo umhlobo lomuhle lo kanje. Kepha lenye customer wena Nkosi litawuchamuka selispecify ukuthi mina Nkosi ngicela ukwendela umbalale kaso bese sesendela kanjalo. Ngisho nje ukuthi flexible for any design loyifunako Nkosi ukuthi wena uthanzeni kahle thina lesimcoka ngako ukuthi kujabule uNkulunkulu jabule ama-customer efu. Okay. Yes Nkosi. Alright, kuyaye kuthatha isikhathi esinganani nje sesibekise ngemgaco wembali? Umgaco wembali. Yes. Nkosi akusiso isikhathi lesinganani Nkosi nasekupholakelele lokusebenza. Okay. Yebo Nkosi singasho nje ukuthi ngeliviki ungabe sewupholile umgaco wakho Nkosi.
Okay. Yes, Nkosi. Okay, uthathe budake lo munye athi ngihlala ngitibona manje imvunulo letinye tindzawo. Ihluke ngani imvunulo yalakhaya? Umuntu khona ukuthi naketala athi ukuthi mina kahle kahle ngilethwa nasi. Njengoba ngishilo ekuqaleni Nkosi ukuthi thina sifuna ukujabulisa ama-customer ethu. So imvunulo yethu siyakha ngelithambo kuko konke apart from the profits lakhona sifuna ukujabulisa wena as a customer lethu and sinesiqiniseko sokuthi utakuthola lokwehlukile kithi Nkosi. Okay. Lokutakujabulisa wena. Okay. Yes. Okay, ngaphandle ke kwa social media niyaye nisebenzise tiphi letinye tindlela tekukhangisa noma tekuthengisa umsebenzi wenu? Kukakhulu Nkosi kule sikhathi lesesiphila kiso ngisho vele ukuthi sidepende kakhulu kuye social media Nkosi ngoba sisede esitolo ukuthi sikamanzini sitholakala amanzini noma kuphi. So the fastest way nale ngathi maybe indlela lemelula Nkosi ukuthi sithole ema-customer ngiyo indlela ya social media. Okay. Yebo Nkosi. Alright, niyabendela yini maybe qhamuka bambu umuntu uyakutshela ukuthi nginemthimba in the next 2 weeks uyakhona kwendela that group of people noma niyayini bese senezi kungcono ibe niqhamukani babili or individual? Siyasebenza Nkosi nelinani lelisetulu. Okay. Nangabe nje unemthimba wakho ufuna ukuthi babe nespan lesihle babe bahle bafane bonke Nkosi. Uyetakithi uyalifaka order usho ukuthi ufuna la kanjena emagcebesha sitakwendela Nkosi lelo linani olifunako. Okay. Yebo Nkosi. Kepha lapho kufuna vele Nkosi ube ngumuntu otasinika isikhathi ukuthi sisebenze kahle khona umsebenzi wakho atoba muhle. Siyayirentisa imvunulo siyathi ukuthi naso usho le price abaningi bathi ha idulile sine sithi into sisimgcoka ngekuthi kujabule lecustomer. So uyetakithi Nkosi urente lokho rentako but kwanyalo Nkosi besarentisa imvunulo yembali nemagcebesha. Okay. Ngemhlanga nje Nkosi besiyirenta out imvunulo yembali uthi nawe phuma uhambe yolicapha ngebuphobi bakho ube muhle ufane nabo bonke labanye. Ngivile ekuqaleni usitshela ukuthi niyabambisana ngumsebenzi walakhaya vele lona lena indawo kumbe ke kuvetela labanye laba nemakhono labendaweni imisebenzi yetandla ukuthi kumcwa kanganani ukubambisana when it comes to ibusiness lenjengale. Kumcoka kakhulu umbukele ekhaya ukuthi ungagodli leso siphiwo lonaso ufundzise labanye. Ikakhulu nje ngesikhathi sebusy kakhulu naloyo utawukhona ukuphilisa azame la zama khona ukuze khona lo msebenzi atawushesha phele. Nje la khaya wena Nkosi nase kulesikhathi semhlanga nagogo nje Nkosi umbonile khona naye la kwendawo abambe la abamba khona. So vele ngiyakukhuthaza ukuthi ungendi ukuthi ngathi sekwakho. Asifundzisaneni sitokhona ukuthi ngaleyo ndlela sizame konga lemvunulo yethu siyigcinele laba kusasa ngoba likusasa sade ukuthi lisiphathelene wena Nkosi. So nawe ufundzise lomunye umuntu uyathi ukuthi cha sengenda umsebenzi lomkhulu. Okay. Yebo Nkosi. Bese ke labaqhamuka ngephandle kwalakhaya niyabafundzisa imbono. Yebo Nkosi siyabafundzisa asigodli ukuthi kwephi wena Nkosi. Sifundzisa wonke umuntu labafisile Nkosi ukufundza nje ngaphandle siyasho ukuthi hayi Nkosi singakufundzisa thine kwakha emagcebesha noma na ufuna ukufundza kufasa la omabhola emagilikijana siyakufundisa wena Nkosi. Baningi nje lesibafundisile Nkosi nabo nyalo sebasebhizinisini Nkosi. Siyakhona ukudiphilisa ngemvunulo. Na utoyenda ukhone kwade ukuthi ngifuna kwenta nakho nyalo ngoba sonke emhlabeni kufuna sitihlele. Mina nje kukhulume la mina wena Nkosi ingisitile mina when I was paying tuition fee esikolweni. So bengizama ukuthatha lokho lokuncane wena Nkosi ngikugcumisele khona ngale. Okay. Yes newe ukuthi as young as I am ngiyakhona ukuthi la khaya ngingabahluphi ngikucela dodi ukuthi sengicela naku nanaku Nkosi yabo. So ngiyakhona ukuthi nami ngikhiphe kulami elikhikhi ngendlela engifuna ukwenza Nkosi. Okay Nkosi kumbe kucela lusido noma ke ukuthi eMaswati anganibambisa kuphi kukhulisa le business yenu nani nigcine ngalinye ilanga ninesitolo lesithi wele nile semvunulo ifundise nalabanye kube bethu umflo lambako kani khona la ngakwenda ekhaya ungacela ukuthi banibambise ngayo. Ngingacela kubabukela ekhaya ukuthi ngicela nababona imisebenzi yethu sipostile
kungaba kusepage lami Kwanele Kwanda noma kube nguCebesha Lifestyle bakhona enkosi kusherisha maybe kusengakabi ukuthi wena usakufuna nyalo but lo munye maybe page lakho nkosi utawufuna yena kuphola kutawusitakala labaningi yebo nkosi nekuthi ke bachubeke nkosi basupporte bafake ema-order abo nkosi lento yasiqiniseka ukuthi bayajabula nkosi ngiyapholakala nkosi ka Facebook nakhona ka TikTok njengoba ungipholile nkosi nguye Kwanele Kwanda Banilile Mngomedulu kanti le nawe ufakele Kwanele Kwanda usheshe ukutholakale bese lenye page nkosi lesinalo nguCebesha Lifestyle inombolo yelicingo 76486842 naye 79414126. Bukele lihlelo Tandla Nenkondlo siyajabula ukuthi wena uthethe isikhathi sakho wathi cha mina ngihlala phansi namhlanje ngiyanika lithuba lokuthi ngifunze ngibona ukuthi lamanye emaswati adiphilisa kanjani ungagcini ngekubuka kuphela phela funza ubathinze ngoba bona banaso lesineke sokuthi bakufunzise phindze bakuchushise ukuthi ungaphumaphi ubheke phutho khona ukuthi ekhaya ningalali ngendlala nabo naye umfo Samuel Matiko noma ngumakhelwane wakho noma ukhona la ngekhathi endlini uyathi ukuthi unelikhona mina ngithi yiba number 1 fan yakhe umgcucutele umkhuthathe nangabuthi licingo lelitamfaka ku social media wena umsebenzi wakho lokuthi wende kanjalo umfake ku social media sitakhona kumbona simsithe akhona nalamanye maswati ukuthi akhona kumsupport sibona naye mbukele evikini elidako ngase isikhathi sifana goodbye and God bless.